Жакшыларны көрөлөр же мен улаптадым. Бүгүн амралта күн 2 март 2024 жылдың мен Lidl деп супермаркет курсак тамак саталар деп мен сөйлөп чукча көргүсей эмне саталам. Тек сумма расходов 24 еврога жук. Көрөрмүн эмнени алгам мен. Бул мындай био помидорлор баасы 1 евро. Бир мындай качан капуста где-то 3 еврога жук. Бул мындай французский багет 89 евроцент. Бул мындай сардю тип бутер 1,5 евро. И бул мындай согону көрсөтөрбү? Где-то 2,5 евро. Сейчас еще ет саталармыз. Кара чай саталармыз. И базаган курсактар. Бул неге түңөтлөр бе Тула Алтайда Марияра жуктер бе ондай темада көп акциялар болуп турат. И бааларды тыын түшүрүштүр. Ол скорее нечто смесь бир Аникс каноосунда Аникстын магазиндеринде түңөйт унун арууни. Ол оңдойдун Маиковлог ошо уртанлаган перкоммерсанттын магазини ол аренда берген Аникска Бискийдин мутарынан. Вот. Неге мен десе санаап тургам эмне? Мен кара чай ичер жакшысынарым, сүттүү, талхандуу, онон курут не. Курут жок немде вообще бир да жок не. Тагайда да Германияда еттирам деп окугам казактар не, онон казы карта малдың етин, онон мен дөрөн туугандарым менин көп не. Вот, онон десе жабаган ичинен дөрөндөрүм десе касты койхалап, ол эмесе чочконун этин капчытап, ондай деликатес не, ол эмесе дич не, аңнын этин, олар мен энем адамла дөрөндөрүмдөн алдап барса мен жантайын ону жакшы курсактарла азырап не угощайттар болгон. Вот ондай Алтай курсактарга арчыга кошту мен санаа калам. Же уже 6-жыл болуп жатыр. Мен ону билтирам, мен эмди качан да Алтай курсактын таамсы албас болбойм деп не. Не үчүн Евросоюзден десе тип мындай рядтар көрөр. Кийим тутуу мындай универсам не. Алтай курсак камсы албас болбойм деп. Германияда мен болуп турам. Онда кесикте ондай типа казахский курсактар деп, но на самом деле ол казахский эмес, ол Германияда бийлеттеген казактар этилип турат. Вот. Эмди жүрүм оной болуп калганда Навальныйды кремлевский козел Путин өлтүркөйдү. Онун улам любой эле nicht vergessen, unbewahren. Второй немецкий дил был, австрийский немецкий дил был. Кстати, австрийский был отдельный дил был, немецкий там башкане. Узак үйдүн тургунда немецтер десе айтыптан болгон чуклы немецкий дил бар деп. Нет, не, на самом деле оказывается, им даже отдельный самостоятельный австрийский дил полгалды, лингвисттердин заключениялары и швейцарский дил баса башкане. Ол озода орыстардың санааласыла мындай болгон. Тувинский дил ол Алтайла түңей, онон десе хакасский дил ол баса Алтай, ол эмесе турачактын делеңиттериле кумандинский дил ол все равно не татарский дил деп не, ол Радловдун пичиктеринде ондай безобразный, идиотский заключениялар бар не, ол неправильный. Ухтарба? Бул десе башка немецкий дил болор не, австрийский. Вот ондай керектер аганаят эмди жүрүм оной болуп калганда мен жантайын Урчы Байрышев взяточникти критиковать эткен оң нөкөрү крышасы болуп турган бир Кейстимер Пилтинле ого түңөй Кейстимер Сумин деп киши болгон. Олар үзе жүрүмүнө көдөнүн сатылаган болгон. Берников кане. Оны жарт чогум айтып турар керек не. Вот, онан бу жукта меге ютубта бир улаганын кишиси бичкөн биздин энем адамдарла дөрөгөн сишип туштажып чай ичип турган болгон деп не, ону укпам билбеген деп не. Ол Алтай албаты билбеген эмес не. Анча дагы кырлык албатынын журтун билдегилеген не. Мен Иркетул оной
чоғым сұрақты көтірген болған. Олла правительствода, олла Кохоев, онда емдігі госсобранияны башқаштыру. Ол кежедезе заключение берген болған. Депутат Кудермековтың полномочияларын незаконно семайстағылап жатқанлардыкне. Тем более, ол предприятие, за которое меня типа наказывают, агромаркет, ол барнаульский бандиттердің предприятиясіне, ол Тулу Алтайда Маймада жабыл қалане. И счет он-то жоқ, менде, не понимаете? Совсем. Вот. А Байрышев, ол кейстипле, ол токо чечекле уже улыстың ортасында ишетіп емес, не? Ол сүрені, амбарлуда ақчыр, жаңа жоқ, күйіне де жоқ, не? Оның ол Шибертиде өзі сүрелерлі уймалдың ұйылғалын сектеріне арықтар көне жоқына жаңасыла Алтайлапыза ұлыстың көтөнін жалап тұрған. Правительство районы ұлысы деткілерді оның көтөнін жалап астырсын. Ол албатылы ішті бейдіріне, сүрел іштегілі бейдіріне, албатыға іштер керекне, бойына арғазын да бар керекне. Аулар қандейді ондай варианттар таплабайдырында. Жаңасыла көтөн жалашыне. Вот ондай керектер көрер бұл мұндайде. Макароны итальянский, может, алларым бұмды көрір қандай солым жарашчыма. Вот ондай керектер нөкерлер амрақта күнде. Бүгіндесі шындап бассейнге бар жүрем, ежінгем. Бойымның лимитім бар. 4 километрді мен ежін тұрам. Стабильно ештендірі барыла. Онда базы где-то 2 евро 80. Вот. Оны дүжілі ежінерге можно. Вот ондай солым жер болар. Австрия бұл бұғар. Айладар ба? Бұл австрийский тіл болар. Нен айтқан комментарийлерға пичігер. Жақшы жүргер. Вот, қысқарта бұл проект «Жизнь обычных австрийцев» көрлеп тұрар. Солындарды басы пичігілеп тұрар. Менің телеграм-каналыма подписывается едігер. Австрийский Алтай С2 телеграмда. Жақшы жүргер. Жансын бартым найты өредігер.